Dragi moji, pre nego što počnemo sa ovim videom, želim da vas obavestim da je u pripremi moj program Unutrašnji glas. I ovaj program sam prethodno radila online u formi webinar, a uskoro će biti dostupan i u digitalnoj formi kako biste mogli da mu pristupite u bilo kom trenutku. I ukoliko želite da saznate još informacija i budete među prvima koji će biti obavešteni o početku programa, kliknite na link u opisu videa i prijavite se. Ponekad znamo, a da ne znamo odakle znamo. Nešto nas povuče u jednom pravcu, zaustavi pred nekim vratima ili šapne, ne još. Iako nema jasnog razloga, osetimo da treba da poslušamo. To je intuicija. Iako često povezujemo intuiciju sa velikim životnim prekretnicama, ona je zapravo naš saputnik svakog dana u malim, nevidljivim trenucima u običnim izborima. I sami znate da intuicija nije glas razuma. Ona se ne oslanja na logiku, analizu, ni na to da sve mora da ima savršeni smisao. Ponekad se pojavi kao osjećaj u stomaku, kao impuls, kao ono tiho uradi to sada ili ne idi tim putem danas, bez jednog vidljivog razloga. I upravo u tome i jeste njena vrednost. Dolazi iz dela nas koji zna pre nego što mi shvatimo. I naša intuicija funkcioniše zahvaljujući nesvesnim informacijama koje telo i prime iz okruženja. I ponekad to bude znak na ulici, vibracije u nečijem glasu, vreme koje se naglo menja, nešto što nismo svesno obradili, ali telo jeste. I možda vam se nekad dogodi da pomislite na osobu koju dugo niste videli ili niti čuli i osetite potrebu da joj se javite. A onda kada to učinite, ona vam kaže da joj je baš u tom trenutku trebala podrška. To nije slučajnost. Definitivno je to intuitivna povezanost koja se često javlja u odnosima između roditelja i dece, braće i sestara, bliskih partnera ili prijatelja. Intuicija se pojavljuje i u naizgled jednostavnim stvarima kada biramo između dva stana, na primjer, ili dva auta ili dve neke ponude. Jedna možda ima više logičkih razloga zašto bi bila pravi izbor, ali vas nešto uporno vuče ka drugoj i s vremenom pokaže se da ste bili u pravu. Jer intuicija zna ono što vi još ne znate. Ona čita vaše vrednosti, prioritete, čak i informacije koje još nisu stigle do svesnog uma. I možda ste nekad odlučili da ne idete na put, da ne sednete u avion, da danas krenete drugačijim putem na posao, a niste znali zašto. Samo ste osjećali da tako treba. Ali zato često posle saznamo da je intuicija bila tu da nas zaštiti. A kako da je više čujemo? Tako što ćemo utišati buku. Sve što nas stalno prekida, telefon, obaveze, spoljašnji svet, sve što guši unutrašnji glas, treba utišati da bi se čula intuicija. Jer intuicija se ne probija kroz galamu. Ona govori kada umirimo i obratimo pažnju na telo. Na to kako dišemo. Da li nam se stomak steže ili opušta? Da li imamo osjećaj mira ili napetosti? Istezanje stomaka može biti znak otpora. Jeza ponekad znači da smo upravo čuli ili osjetili istinu. A mir i lakoća su često znak idi dalje, to je tvoj put. Dobar način da ojačamo intuiciju jeste da osvestimo odluke koje donosimo. I kada sljedeći put uradite nešto na osjećaj, zapišite kako ste znali, šta ste osjetili i šta se kasnije pokazalo kao tačno. Tako gradimo samopouzdanje u sopstveni unutrašnji glas.
I intuicija u svakodnevici nije zamena za razum. Ona je tih, ali moćan saveznik. Vodi nas kroz dan, pomaže nam da biramo bolje, živimo sporije i tačnije i budemo više u kontaktu sa sobom. I zato vas danas pozivam da usporite, da napravite malo prostora za sebe, da ugasite buku, makar na kratko, i da pitate svoje telo šta mi danas želiš reći? I možda ćete biti iznenađeni tim odgovorom, ali pratite samo sebe. I ako osjećate da je vreme da živite više u skladu sa sobom i naučite kako da prepoznate i pratite svoj unutrašnji kompas, ja vas pozivam da ostanete uz mene i poslušate narednu epizodu. Intuicija jeste naš dar, ali kao i svaki dar raste i jača kada mu pružimo pažnju. U svakodnevnim situacijama baš ona zna da pokaže put kada sve drugo uporno ćuti. I hvala vam zaista od srca što ste i danas tu bili uz mene. Čujemo se uskoro.